expression of our song. We enjoy the same desire. Don't think. Official EuroBasket 2013 mascot. Lipa, the linden tree, Tilia in Latin, is the national tree of Slovenia, and Slovenia is a land of forests. Well, Lipko was chosen as the EuroBasket 2013. Dear Presidents, dear Secretary Generals, dear friends, welcome to the Postonjski Caves for the EuroBasket 2013 draw. Iz leta 1970. Dober večer tudi vam. Na odru pa se nam bo zdaj pridružil še gospod Richard Stokes, vodja oddelka za tekmovanja in sojenje pri FIBA Europe. Ivo Danev bo zdaj žrebal 4 nosilce skupin. And the first team drawn into Group A will be France. Francija je torej nosilka skupine A. And the second team going into Group B is the former Yugoslav Republic of Macedonia. Makedonija je nosilka skupine B. And the next team going into Group C will be Spain. Španija je nosilka skupine C. Which means the last team going into Group D should be Russia, and it is. In zares Rusija je nosilka skupine D. Going into Group B will be Lithuania. Litva je torej skupaj z Makedonijo v skupini B. Last team going into Group D is Greece. Kar pomeni, da je skupaj z Rusijo v skupini D Grčija. Peter zdaj žreba člane tretjih nosilcev. And going into Group A will be Germany. Nemčija, torej skupaj s Francijo in Veliko Britanijo v skupini A. Is Croatia. Hrvaška. The second team going into Group B is Serbia. Srbija je torej v skupini skupaj z Makedonijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino, Litvo in Latvijo.